No, hapan ko may asoban ay kublay ya piti. Media person ibala wan ban shim ya kanika bata ko bani ko ba ay jusha ya kanika te nagaliang jong ka Joint Action Committee on Anti-Social Elements jong ka Southwest Kasil District ngila hadin bangila ya sakmat iki bun ki benta hagawaya day hakini ki play baladap hagawaya day bat kajing yakun ban berat deng kok ni ki snew hapo dong tanya makuat bapo district ki gawai hagaba khamtam me hagawaya day bat kajing yakun ya way ujing ma bakraw le ujing di ubot sakaitam de drop te halon karne kamat ngila ya sakmat bat ngila shimno ya karai haga jar meeting jong kanika Joint Action Committee on Anti-Social Elements bangiwan bania kendu